Javna scena u regionu ponovo je uzdrmana, a ovoga puta epicentar skandala dolazi iz Banja Luke. Najava gradonačelnika Draška Stanivukovića da će se obračunati sa izvođačima čiji nastupi, prema njegovim rečima, negativno utiču na decu i mlade, izazvala je buru reakcija u javnosti. U centru ove priče našao se reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, čije je ime ponovo otvorilo raspravu o granicama umjetnosti, javnog nastupa i odgovornosti prema društvu. Stanivuković je jasno poručio da u Banja Luci više nema prostora za izvođače koje smatra vulgarnim, nasilnim i primitivnim. Njegova odluka nije nova, s obzirom na to da su Desingericini nastupi u ovom gradu zabranjeni još pre nekoliko godina, ali sada je najavio drastično pooštravanje mera. Kako tvrdi, svi koji se ogluše o zabrane i pokušaju da ovakve sadržaje plasiraju na javnim manifestacijama, suočit će se sa ozbiljnim novčanim kaznama. Na svom Instagram profilu gradonačelnik je objavio video snimak sa isječcima Desingericinih nastupa koje je opisao kao krajnje neprimjerene. Na tim snimcima, prema njegovim rečima, mogu se vidjeti scene koje promovišu nasilje, vulgarnost i ponašanje koje ne priliči javnom prostoru u kojem se okupljaju mladi ljudi. Zato ovakvi kod nas u Banja Luci ne mogu da nastupaju. Poručio je Stanivuković i dodao da će grad preventivno reagovati. U slučaju da bilo ko pokuša da zloupotrebi javne manifestacije i događaje na teritoriji grada ovakvim ponašanjem, vulgarnim, primitivnim i nasilničkim prema našoj deci i mladima, uvodimo kazne od 50.000 do 100.000 konvertibilnih maraka. I organizator i izvođač bit će kažnjeni bez izuzetka, naglasio je on. Prevedeno u evre, kazne se kreću između 25.000 i čak 50.000 evra, što predstavlja ozbiljan udarac i izvođačima i organizatorima događaja. Stanivuković je otišao i korak dalje, poručivši da ovakvi izvođači neće imati budućnost ukoliko se sprovedu i druge mere koje gradska vlast planira. Kada uz to zabranimo reality programe u Republici Srpskoj, uklonimo kladionice u blizini škola i ograničimo korištenje društvenih mreža tako da ih deca mogu koristiti tek od 15. godine, ovakvi Desingerice i slični više neće postojati. Rekao je on, naglašavajući da će grad biti istrajan u toj borbi. Ovakve izjave izazvale su podijeljene reakcije javnosti. Dok jedni podržavaju oštre mere i smatraju da je krajnje vreme da se stane na put sadržajima koji, po njihovom mišljenju, loše utiču na omladinu, drugi tvrde da se radi o cenzuri i mešanju politike u muziku i umjetnički izraz. Sam Desingerica se ranije oglasio povodom optužbi da negativno utiče na mlade i tom prilikom je bio više nego direktan. Reper je istakao da ne vidi sebe kao loš primjer i da ne prihvata odgovornost za vaspitanje tuđe dece. Ne znam zašto ja loše utičem na decu. Zato što zarađujem novac, zato što imam ženu i dete, zato što vozim dobar auto i živim dobro, rekao je Despić. Ja pravim muziku za odrasle. Roditelji treba da vaspitavaju svoju decu onako kako žele.